Imana igiye kugukorera akantu gashiraho difference. God is going to do something that Ashaka brings itandukaniro. It will bring the difference. Niyo mpamvu turi kuvuga imbaraga z'igicaniro. That's why we are talking about the power of the altar. Igicaniro kibyara difference. The altar brings difference. Biravuga ngo mwebwe. The Bible says for you. Ngo abarokoresha. Hallelujah. Hallelujah. Abisirayeli abatoranyijwe. Those who are chosen. Ngo imbwa. The dogs ntizizabamokera will not back at them mu muhanda, in the streets. zizamoka ntibanabyumve kuko ntibishoboka. It is ntabwo impossible. zizakumokera. They will not back at you. Ibi ni ukuri. That's the truth. Ibi ntabwo ari byo muri Bibiliya twasomye, twarabibonye mu buzima bwacu. We have seen it in our own lives. Mbwa izakumokera. No dog will back to you. Nyamara washakaga ubuhanuzi ariko ntuvuze amen. Ntabwo izakumokera. That's a prophecy and you should say amen. Niyo mpamvu muri Zaburi That's why in Psalms haravuga ngo my darling, it says mukunzi wanjye. icyo wampaye kimwe rukumbi. What you have given me one, My darling, mukunzi wanjye. ikintu cyanjye cyihariye.